Bosna. Bosna ima jedna tišina. U tišini jedna njiva. U toj njivi opet gralo stablo. Bosna zimi po svu noć srebrom zvoni. Bosna ima bosanaca. Recitalom pjesme Bosna Nedžada Ibrihimovića te pjesmom Oj Vrbasu u izvedbi naše lijepe Mine Sinanović počinjemo večerašnje preporodovo veče četenije 2002-2022 godina. Poštovani prijatelji, cijenjeni gosti, Esselamu alaikum, dobro večer i dobro nam došli na program Večeri četenije. Hvala vam što ste ovo subotnje večer odvojili da se družite sa nama, da čuvamo našu tradiciju, pa da kažemo dio kulture, ali i običaja koji se više i više izumire. Hvala vam što svojim prisustvom ćete podržati izradu ili pravljenje četenije i tako podržavate i rad Bošnjačke zajednice kulture Preporod Zenica. Prvu javnu pripremu poslastice četenija ili četenhalne organizovali su Forum građana Zenica i Bošnjačka zajednica kulture Preporod 2002. godine, što znači da je 20 godina kako se večer četenija organizuje bez prekida u našem gradu. Prva četenija pripremana je u klubu 072 skupa sa Forumom građana Zenice. Naš domaćin tada je bio, već sada rahmetli, Rasim Salčinović, ugledni zenički ugostitelj. Godinu dana kasnije zajednički program je bio u tadašnjoj gradskoj kafani. Četeniju je pravilo i organizovalo i udruženje Sekara, a najbolji i najduži čuvar ove tradicije je Zenički Preporod. Glavni dio večerašnjeg programa je javna priprema četenije. Ovdje, na prije 30 metara iz ove prostorije, naše maje su već krenule u akciju. Njih ćemo vidjeti i čuti malo kasnije, a do tada uživat ćemo naravno u programu koji su pripremili članovi Preporodovog narodnog orkestra pod upravom neumornog šefa Halida Kovića. Naš narodni orkestar prošle godine je obilježio 10 godina postojanja i rada. 20 godina večeri četenije, što znači da je ovo 21. javna priprema ove tradicionalne zimske slastice,
Šteta što nema dovoljno snijega i dovoljno leda da to uradimo na autentičan način, da se akta iznese na led, ali kad neko nešto hoće i želi uvijek pronaći način, a kad neće naći izgovor ili opravdanje. Uz Narodni orkestar, dakle uz naše maje, vidjet ćemo i posebne goste, a sada iz bogate sehare onoga što preporod ima, ćemo još dvije mlade, predivne djevojke. Amina Bajramović pjevat će nam Snijeg pade na Bekarne voće, a Ema Čaferović Tugi dani, naravno uz pradnju Narodnog orkestra Bošnjačke zajednice kulture Preporod.
opet. Još jedno proljeće. U nazin život ono je ušlo iznenado i bučno, dok je prljav pocrnio snijeg pješčanom uglovima bašće. Oglasilo se prije dolaska golemim, mokrim kogutom na tavanici, pa je Naza, bezliči danima, slušala jednolično kapanje kroz prodrt krov. Kap, kap, kap. I već tada u njoj su počele rasti tople proljetne nade. Povijena nad Đerđefom do duboko u noć, slušala je vjetrove i vode od otopljenih snjegova, što su negdje vani šumjeli, pa kad bi od tuga bijenja i sitnih šara pod njom zapeklo u očima, ona bi žmirjeći legla na uzanak i podavala se nekakvoj toploj drhtalici. Osjeti kako je vrhovi prstiju gore, izbodeni, stavi ih na jastuk i počinje nesvjesno, polako, pa sve brže i brže da prevlači njima preko mekane površine jastuka, milujući i devući trošku kamenu, a kroz užarenu svijest promiču čudne, nikad nedokučene slike. Iz svakog čoška probiruje po jedno muško lice. Naza je čekala proljeće. A Emina Sinanović će nam pjevati pjesmu o Hajriji. Opet Almina Bajramović, pjesmu Moj Bekare. Sa nazivom, sa Minom, dočekat ćemo ako Bog dati još jedno proljeće.
i gospodo, iako smo planirali čuti još jednu pjesmu, naše Maje, Rukija i Bišević i njene savjetnice Azemina Spahić i Zahira Šarić došle su sa djelomično pripremljenom četinijom koju su stavili na sofru i sad počinje onaj majstorski dio i zašto svako ne može da bude Maja pripravljenju četinije. Dok one vrte četiniju ili namlađuju da se ona raspe, ja ću kazati da je četinija stara bosanska poslovica vrsta halve koja se po tradiciji pravi zimi kada su noći duge, a napolju zavlada student. Mi smo zbog opće situacije sa pandemijom i aktuelnim dešavanjima, poštujući propisane mjere, odlučili da našu tradiciju ne prekidamo, da i ove godine upriličimo javnu pripremu i naravno degustaciju četenije. Ne zna se tačno kada se u Zenici počela praviti četenija. Četenija ili četenhalva stigla je na naše prostore sa Osmanlijama. Turski naziv više od 150 godina. Za zeničku četeniju čulo se izvan granica naše zemlje, pa je poznati novinar Goran Milić u serijalu o bosansko-hercegovačkim gradovima predstavljajući Zenicu predstavio i našu četeniju. Uradio to za Hrvatsku televiziju za koju je tada radio. Zenički preporod snimio je na kraljevskom gradu Bradoku i dokumentarni film o četeniji. Ovo je prilika da spomenemo i neki konkretni zaslužni što se četenija u Zenici javno priprema već 2 decenije. Tu su vrijedni aktivisti i saradnici, to jeste saradnice preporoda. Završali su po običaju muškarci, Abdullah Hođić i Mekat Kasam, a onda su ostavili ženama da budu glavne, zamislite. Pa evo i imena nekih od najzaslužnijih aktivistkinja i saradnica preporoda koje su učestvovale u pripremi ove čuvene bosanske zimske poslastice. Mevlida Milić, Biba Ašabegović, Mubedeta Ojsić, Merda Serdarević, Izeta Alčević, Zehra Huseinović, Ramiza Uradbegović, Nura Isaković, Fatima Mašić, Dževada Salčinović, Rukija Ibišević, Neira Serdarević, Safija Imamović, Mugdima Omeragić, Makbula Vojvodić, Sadvera Vuktić, Selma Salčinović, kao i Rukija Ibišević koja je večerašnja glavna Maja. Sad je red da se vratimo četeniji i njenoj pripremi koja uveliko traje. Za četeniju je potrebno vrlo malo, 1 kilogram brašna. Kažu, nema brašna u Zenici, ali rekli se stiče sutra i od preka. 1 kilogram brašna, 1 kilogram šećera, 4 decilitra vode, 1 limun i malo finog ulja. Ako želimo naravno veću količinu, povećat ćemo količinu sastojaka od kojih se pravi četenija. U prilici smo da pratimo završni dio četenije. Prije toga trebalo ispeći brašno na suho, na tihoj vatri, a kada se brašno ispeče, ostavi se da se ohladi. Šta se dešava dalje, to vi već uveliko vidite i pokazuju naše Maje, kuharice i domaćice ovog programa Rukija Ibišević, Azemina Spahić i Zahira Šarić. A pjesma? Može pjevati.
alčak bili, šećer posolili, pa se počastili. Šećer posolili, pa se počastili. Mašala,
tradicije i običaje koje smo gajili godinama uvijek su poučavali zanimljivim pričama, anegdotama i zdravim humorom. Narod se smijao, a organizator večerašnje, dakle promocije Viktor Kasar, iz njegovog života zapamtio sam jedan jedini vic koji je on dok je ispričao, a taj jedan jedini sam ja zapamtila, kad on priča vic se dvije Hercegovke. Kaže, srele se dvije Hercegovske na cesti. I kaže jedna, znaš koga sam jučer srela? Kaže ova druga, lažeš. Jel tako? Tako. Sa vama želim da podijelim jednu priču, dakle priču koju ste možda čuli, možda niste, ali obzirom da ima ovdje i svekrva i snaga, i potencijalnih i svekrva i snaga, molim vas, saslušajte jako zanimljiva priča, dok se orkestar malo odmori. Razgovaraju dvije kone. Kaže, čujem da se sino ženio i čijeka udala. Dede, kakva ti je snaga da čuje? Ma šuti, draga, ne Bog nikom. Tako ti sane još srela nisam, ne da sinu disat. Ujutro on gospođi nosi doručak u krevet kod carica. To u nju gleda kad govori, ma ko da je opsiren sa njom. A ne smije mrnut bez nje ili što je neće pitat. A da kupiš šta što se njemu sviđa dok ona ne kaže, samo sanja to mi može. Juče ga zatekao kako si sala. Kod mene nije znao ni kako si sedač izgleda. Najviše me pogodi što snaha spida nema. Predavnom se smač i u krivo mu sjeda, pa ja moram stara pogled skretati. Svašta je san doživi, ali da će dočekati da mi sin bude papučar, ni usnut s njima nisam. Ah, šta ćeš, draga moja, takve dobričke baš da zapade i rospije, nego kakav ti je zet. Sagovori se, popravi raspoloženje, nasmija se te s ponosom voće. Što je mene Bog počastio sa zetom, da znaš kakav je tu insan i kako je pazi, ama samo bi sjedla i gledala tu ljubav i sreću. On ti bona ujutru ustane koji je doručak napravio, nese u krevet, kaže ne se odmori, pa za nešto po kući radi. Da vidiš, kad ona nešto priča, ono se smije, on tu nju gleda kada se umjesto zubi zlatnici, sad se topi. A kako je poštuje, nigdje bez nje ne ide. Ili joj kaže ako će gdje, vidi se da je čovjek ozbiljno shvatio brak. Ne bi on nešto kupio bez nje. Sve nju pita, dušice, pa ćemo li ovo, možemo li ono, sviđa ti se. Ništa njemu nije teško, ni uključio pomoć, usisa opere suđe. Pa malo pomalo pa je poljubite, štiknete u krilo stavi, a ja onda kad vidim kakav je tu insan i kako je voli, sve bi plakala od sreće. Mi naši dvostruki aršini, ali sad ćemo samo po jednom znamenju orkestar i Žaterović onda beže, onda slijedi jedno iznenađenje. No.
Kćeri i sinovi moji, ne dijelite se u kući koju vam ostavljam, ona će i poslije vas ostati. Spomenite se pri objedu da će još netko iz tih posuda jesti. Usta otvarajte jednako za istinom, kao što ih za kruhom otvarate. Ne dopustite novcu da bude vredniji od vas. I kada padate u blato, padajte kao sunce. Budite dobri prema vodi, spomenite se majčine utrobe koja vas je s vodom donijela. Spasite zrak svog tehničkog uma, jer nema tog izuma koji će vas naučiti živjeti bez zraka. Hranite radoznalost, hranite ljepotu, hranite ljubav, kaže nam u oporuci Enes Kištović. Uz decenije rada saradnje sa bošnjačkom zajednicom Preporod, jako je lijepo što večeras imamo goste koji, pa možemo reći, da su i domaćini. 20 godina kao niti ove četene koji se večeras rasprave, nekako sapliču i raspliču se članovi ansambla Bosnjan Folk sa članovima bošnjačke zajednice kulture Preporod. Sinoć su članovi ansambla Bosnjan Folk imali jedan izvanredan program, dakle regiju narodnih nošnji uz koncert, a večeras već svojim nastupom, folklornim ansamblom i izvedbom pjesme naše vokalne solistinje Sanjave Rušidović dajemo doprinos i 21. javnom pravljenju četenije u Zenici. Dakle, ono što je bitno, pogotovo u ovim teškim vremenima i pogotovo posljednjih nekoliko dana nas Allah dragi sačuva pošasti i rata, jer bitno je da se uvažavamo, bitno je da se volimo, bitno je da tolerišemo jedne drugima i naravno da pružamo ruku onda kada je najpotrebnija. Bitno je da sarađujemo i bitno je da se svi što je moguće ljepše i bolje osjećamo. Stoga, kombinovani orkestar ansambla Bosnjan Folk, narodni orkestar i Narodni orkestar Bošnjačke zajednice kulture Preporod, zajedno u pratnji naše Sanjele Rušidović i folklornog ansambla Bosnjan Folk. Nakon pjesme Veli, nek ti lijepo puta rodila jabuka. Hvala prije 20 godina. Vidjet ćemo se s Bostarom koji je slišla Pato u Šeher Sarajevo, muslimanske narodne igre iz okoline Sarajeva u izvedbi folklornog ansambla Bosnjan Folk. Sanjela Rušidović. Kao da je slučajno zvala, a mi znamo da slučajnosti ne postoje. Ajde čekamo.
ansambla Bosnjaka upravo ostanu tu tako kako i stoje. Sve ovo večeras, dakle, ne bi bilo ovako respektabilno nastavno koje god čuli smo. Bez narodnog ili narodnih orkestara Bošnjačke zajednice kulture i preporod i narodnog orkestra ansambla Bosnjakov. Pa ja ću ih za redom gdje se ko pronađe. Molim vas da podržimo ovu lijepu damu koja je vokalni solistkinja i članica Narodnog orkestra Amina Bajramović, jedina iz Karlovca. Najveća i najstarija harmonika Kovač Raprević. Večeras najmlađa Medved Isanović. Jedina krila je Pata Delić. Jedna od tri, ne manje vrijedna, gitara je Osman Ajdović. Druga od tri, također ne manje vrijedna, Ismeta Dulović. I treća od tri, Fuad Isaković. Šef orkestra je Halid Ković. Zahvaljujemo i medijskim pokroviteljima radio televiziji Zeničca i televiziji i MLTV Bilala Isakovića, gdje ćete kompletan snima koncerta možda pronađete na YouTube, jel' tako? Preporod, na stranici preporoda. I na stranici preporoda. Veliko hvala što je svojim prisustvom večeras programu prisustvovao i predsjednik preporoda, profesor dr. Ajde Sestagić. Kao i članovima upravnog odbora ansambla Bosnjakov, kad imamo i brošu iz Isanskog mosta. Ne manje je vrijedna posjeta, dakle, svih vas koji su večeras došli da se družite sa nama. Za kraj želim nešto da poručim. Prošla godina i ova godina, a pogotovo ovih zadnjih dana i dešavanja, moramo biti svjesni što se dešava u svijetu, dešavanja prokletog rata, aneksije ili kako već nazvati, svih dešavanja prolivene krvi u Ukrajini. Molimo dragog Boga da tim ljudima podari sabora, snage, života, hrabrosti, da prežive. Allah zna najbolje šta je pravda i On je najpravedniji sudac i na ovom, jako Bog da, na onom svijetu. Ja hajum, birahmetike stihisu, Bože, pomozi svakom ugroženom narodu. Neka to poruka bude od nas svih. Dobimo, pružimo ruke, a mi koji danas imamo priliku da živimo u slobodi, da se vidimo, da se gledamo, da posjećujemo. Neka poruka s ove 21. javne četenije bude: ljudi, volite se, jer nikad ne znamo izbog korone, ali evo ovoga što niko živ ne zna kako će završiti. Ne znamo kada Boga vidimo posljednji put. Nemojmo glupo pretpostavljati da neko zna da ga volimo. Kažemo mu, zabranimo drage osobe, posjetite roditelje, obiđite familiju, pomirite se s kim ste se možda malo zavadili, osjećat ćete se bolje. Na kraju, ljudi će zaboraviti šta si uradio i šta si rekao, ali nikada neće zaboraviti osjećaj koji si u njima ostavljao. Više od samog preporoda, dakle za preporod i Bošnjake i tradiciju običaja u Zenici bori se i scenarist večerašnjeg programa Mithat Kasas, molim vas posebno pozdravite.
svima ostalima veliko hvala od srca Bošnjačka zajednica kulture Preporod i dalje će nastaviti da izvršava svoju funkciju zbog čega i postoji. Jeste da više potpomaže, dakle sve ono što moramo da čuvamo i da znamo i prenosimo na naše generacije. Naša tradicija je da se na kraju kolo poigra. Ja sam Snežana Beganović i Saković, volim svoju mamu u publici, ajmo zaigrati.